Lakhipuronline puthokchaba February ki tang 8 irai numit ki Khomjinba Pao tabirasi ahanbada maroi Pao All Assam Manipuri Students Union Amsu gi niputaruk suba Foundation Day thoram Guwahati da chinglem na pangthokre Nahamarup kasar gi humbutra ni thoi suba mapok thoram da leiki trabalup ki founder sing gi mafam dai kai khumna jakre Chahi asigi umanglai harau bagi thoram sing nongmagi oibe thoram khakta pangthok laga loisin ba haina warep nakre Meitei Community Joint Coordination Committee na counter blockade chathaba hokre amasung amuko gi midyang makhada anti rabies vaccine kapaki thoram pangthokre Haujik mapungoi pa pau tabirase All Assam Manipuri Students Union Amsu gi niputaruk suba Foundation Day February gi tang 9 ngarang sagol se nimita Guwahati Medical College and Hospital Auditorium Bangagorda pangthokre Amsu Central Committee gi President ngasepam sanahalna Amsu gi viral chingkhat ki thoramasi gi mifamda Amsu Central Committee gi President ngasepam sanahalna mifam mapu aduga Manipuri Sahitya Parishad Assam gi President Ngangom Joy Kumar na Chief Guest loinana Guest of Honor oina MDC Assam gi Chairperson Mutumrina Saikhom Komlakanta Senior Advisor Amsu Central Committee Manipuri People's Front ki President Yangkhom Upendra Assam State Youth Commission ki Vice Chairman Arun Jyoti Moran Indigenous Forum Assam ki President Mrinal Hazarika Goria Development Council ki Chairman Hafizul Ahmad All Dimasa Student Union ki President Nobin Johorisa Assam Jatiyawadi Yuva Parishad ki General Secretary Udayan Gogoi All Assam Tai Ahom Students Union ki President Basanta Gogoi All Dimasa Hajong Students Union ki President Sanjeev Hajong Umagi President Laisom Sarat Amadi Distinguished Guest oina Retired Colonel Gokul Chandra Singha All Assam Manipuri Maira Paibi Apunbalup ki President Beni Misra Khomjinba Ongbi Aruna Devi President All Assam Manipuri Women Maira Paibi Coordination Committee Thongam Bikramjit Students Activist Manipur Manipuri Bosti Maira Paibi Women Association Guwahati ki President Laisram Champa Amadi Maifa ki President Thangjam Projenna Daisten Lengsin ki Thauram Haudokpo oina United Manipuri Arts and Culture Organization ki Saisakpa Saisakpi Singna Sayo Isai oina Assam ki State Song O Mur Apunar Des Saktuna Haudoki Reception Committee ki Convener L Ingangambana Welcome Address Piki Amadi Amsu Central Committee ki General Secretary Asangmam Shoponna Keynote Address Lanthoki Amsu gi ani suba edition Ningtamba Souvenir Asi Thoromasigi Chief Guest Manipuri Sahitya Parishad Assam ki President Ngangom Joy Kumar na Maikom Hangdok Piki Assam da amata ngairaba mahiroi lup All Assam Manipuri Students Union Amsu gi Chahi niputaruk suba common thoromasida ex Amsu khudingmaki mafamda ikai khumna jabot ki loinana Amsu Central Committee amadi tongan ba District Committee ki Executive Member singbu ikai khumna jaki amadi Reception Committee ki Member sing amadi tongan ba Guwahati da leiriba Manipuri CSO singdasu achamba khudol piduna ikai khumna bot ki niputaruk suba Foundation de ki Reception Committee ki Chairman L Chingthang Khomana Board of Thanks piduna thoromasi chinglemna loisin ki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯔꯤꯁꯗ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯥꯝꯁꯨꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯍꯧ ꯂꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯦ ꯔꯥꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯊꯔꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯣꯔꯥꯛ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ LPD ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯥꯏꯗꯥ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕ ꯑꯃ नत्रगा एमालगेमेशन तौखिबो असि होय अदुना कनागुमना मणिपुरी साहित्य परिषद जे करीम सुदियान हारेदि जारो मरमने मणिपुरी साहित्य परिषद मीडियम से सोरिमि मणिपुरी के छात्र सिंगदुगे लाइरिक वातनबा आइदि तो लाइरिक सिलेबस तो नमसिगी ओजा सिंग मयाम नो से आइदि राइटर सिंग मयाम नमसि इरग वातनबा होनर से मणिपुरी साहित्य परिषद लाइरिक लेजरगदि मीडियम हिंगजा छात्र सिंग करी पुरका थादोरी अदुना मसे अमगा आइदि ऑर्गेनाइजेशन अमगा से ताइना बिदबा ऑर्गेनाइजेशन अखना जोखतना थंबा ऑर्गेनाइजेशन पुना मसे अखना आइदि अमगा से लिंक लैबा आहुमर লগত মণিপুৰীৰ কি সম্পৰ্ক আছিল হেখিনি কথা আমাৰ আজিৰ জেনাৰেশনৰ বহুত কেটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাজানে কুৰংগনয়নী কিভাবে মণিপুৰী ছোৱালী হৈ কুৰংগনয়নী ৰজাই আহোম ৰজাই বিয়া কৰিছিলে সেই কুৰংগনয়নী কিন্তু আমি আপাৰ আসামত
যাতে আমাৰ আজি ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰজন্মই যাতে গম পায় সেইকাৰণে এটি ষ্টেচু আমি বনাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ জাতিবোৰ মানে মণিপুৰীৰ লগত আহোমৰ কি সম্পৰ্ক আছে বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লগত কেনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক আমাৰ আগৰে পৰা আছিলে এইটো পটককৈ এদিনতে গঢ়ি উঠা নহয় এইটো আগৰ দিনৰ পৰা আৰু বিশেষকৈ অসমত থকা আমাৰ মণিপুৰী মানুহে আমি পাহৰি লৈ মণিপুৰত যে আমাৰ নিজৰ মাতৃভূমি আমি তাত কোনোবা আছে তেনেকুৱা জানো ভবাই নাই অসমখনে আমাৰ মাতৃভূমি বুলি আমি ইমান দিনে আছোঁ ইভেন আমাৰ সবার আগতে এতিয়া আমাৰ মোৰ আপোনাৰ দেদি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ মণিপুৰী গান আছে কিন্তু আমি আমাৰ অসমত যিহেতু আছে আমি অসমীয়া বুলি আমাৰ নিজকে পৰিচয় দিওঁ যে কুৰংগ নয়নী কথা বাইদেউ কৈছে মই আহোম জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এজন ল'ৰা মই এজন সাধাৰণ কৰ্মী যে কুৰংগ নয়নী কোন আছিল যে কুৰংগ নয়নী অসমৰ অসমীয়া বচোৱা স্বাৰ্থত কি কৰিলে কুৰংগ নয়নীক অসমত কি বুলি জনা যায় কুৰংগ নয়নীৰ নামত ক'ৰবাত স্মৃতিহত আছেনে বাইদেউ কৈছে এটা প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিব লাগে কুৰংগ নয়নীৰ নামত মগ্ল পুখুৰী নামে এটা ঐতিহাসিক পুখুৰী ঐতিহাসিক শিৱসাগৰত এতিয়াও বিৰাজমান হৈ আছে ৰাজেশ্বৰ সিংহই যেতিয়া তেখেতক বিৰাগ কৰাই আনিছিলে যেতিয়া মোৰামূৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিলে যেতিয়া অসমৰ আহোম শাসনযন্ত্ৰত যেতিয়া এটা প্ৰবল ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই সময়ত কুৰংগ নয়নীয়ে সন্মুখত থাকি নেতৃত্ব দি সেই যি জাতিদ্ৰোহ যিগৰাকী কৰিছিলে ধৰ্মৰ চিন্তাৰ চৰ্চাই জাতিটোক ভাগ ভাগ কৰা যিসকলে চিন্তাৰ চৰ্চা কৰিছিলে সেই মূল নায়কজনক তেখেতে হত্যা কৰিছিলে ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯇꯠꯅꯕ ꯊꯥꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 2024ꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯄꯨꯇ꯭ꯔ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯎꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯀꯠꯆꯔꯕꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯄꯨꯇ꯭ꯔ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯝꯁꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯨ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯗ 12 ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯖꯥꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯕꯥꯛꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯑꯝꯇ ꯐꯨꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯝꯁꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯝꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯤꯡ ꯊꯣꯛꯅ ꯀꯟꯅ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯝꯕ꯭ꯔꯦꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯖꯥꯏꯐꯔꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯝꯁꯨꯅ ꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯁꯩꯌꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯩꯔꯣꯏ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯁꯥꯝꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯏꯃꯥꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝꯈꯛ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤꯃ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯝꯁꯨꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯤꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯩꯇꯩꯔ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯟꯅꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯧꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯊꯧꯔꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯈꯔ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯆꯍꯤ 15 ꯆꯪꯍꯩꯃꯨꯛ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ 1,70,000 ꯑꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯟꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯏꯪꯀꯨꯝꯖꯥ 1959ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯃꯨꯛꯇꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯍꯤ 93 ꯁꯨꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ 46 ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯃꯥꯡ ꯊꯣꯛꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯋꯥꯍꯩ 5 ꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯡꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯥꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ So
Lakliba February ki tang taramari Fairel Thagi Mangani Panba Yumsakesha Nimit ki ayuki pung tarete ki hauduna Puari ka sagon naraklaba Tatna Thanaba Yadraba Jingu Thongnang Ningthau Jingu Chingcheng Naral Panganba Jingu Awong Ningthau Ibudo Ibendo Singi Jahigi Pizol Hongbaga Loinana Irat Thongni Thorom Pangthoklagani Hairiba Thorom Asida Khwai Tarana Lengbirakuna Mapung Phan Bibaga Loinana Ibudo Ahumgi Thawgalamadi Luklen Phangminasi Haina Malemgi Apunba Meitei Lining Lupki Maikeitagi Pauzelagli Thorom Asigi Manungchanna Sariwa Sakpare Hanbagi Thorom Galoinana Mamal Central Committee ki Chahi Ani Mapung Pharakpagi Anauba Thaupuba Sing Khanbagi Thorom Amasu Pangthokani Hairi Nungairaba Pao BSc BTech BCA amadi MCA gi mahiroi singna computer programming tambagi damak free demo class ta saruk yabagi kutong chaba thamjari ngasimag iscode.com da changpiduna book tobiu natraga free demo class ki damak 9606017575 number asida call tawbirago February ki tang nipan ngarang sagol se numita nahamarup kasarge humutara nithoi suba mapok thorom korirol sanglen Lakhipur da pangthokre laikhitraba kaisam punsi oinam Norendra haubam gaurahari sagapam gauro yumnam Indra Kumar purisabam prajamhon amasung laisram raskishor galoinana nahamarup ki member oibiramba Abdul Bari Khan ki maphamda leisu amadi maira katunai kai khumna jakhi matungda lupki president oinam biramanina mifam mapu oiduna phamkiba naina mifam atuda irungbam Prabhavati Devi Kabrabam Anita Devi Sobam Jayanti Naurem Nilmani Khaidem Gaurahari amasung Ingudam Binod na wangangki Thauramda lupki thoburen laitan them dinamani na wahodok piki Thauram loisilakpada handakta laikhidraba Lakhipur Kuman ge senior citizen amadi aiba Leisungbam Kalidas ke saktamda leisu katuna ikai khumna jabotki Lakadoriba chahi asigi umanglai haraubagi thoram sing kumchanba haibadi nongmagi oiba thoram khakta pangthoklaga loisinaba warep laure haina Utra Sanglen Sana Konungi Cherulamada Fongdorakli Hiramasigi Matang Dangarang February ki tang nipan sagol senumita Utra Sanglen da Utra Ukal Amadi Sanamahi Thawgalup na punna phamkiba mifamna lai haraubagi thoramda lai yoiba thoram khakta mak pangthokpa harau kumai yaudaba ahoba mic sijenaduna thorom tawdaba asina chingba warep sing laukre haina El Poraiton Publicity Sana Konungi Cherul da hairi Selin Digital ki chairman amadi Bahujan Sahitya Academy National Committee of India Manipur State ki chairman Dr. Panjobam Lanajit Singh da Ministry of Corporate Affairs Gov of India na sakhanglaba Vail Foundation Bengaluru na Lanajita Rabindra Ratna Puriskar 2024 pidune kaikhumna khre More da tariba state force ki personnel singda kuki singna ising yauna kariguma makhal amatagi acha athak pidabagi mayokta February ki tang nipandagi Meitei Community Joint Coordination Committee Waithau to Hauka amasung Thaubalna kuki singi pochai pusiliba lambi thingba hokre More da tariba state force ki personnel singda kuki singna acha athak pidabagi khongjang changsiliba si February ki tang 3 phawbagi manungda handoktrabadi February ki tang nipandagi kuki singda chana thaknaba polam sing pusinba thinglagani haina Meitei Community Joint Coordination Committee Waithau to Hauka amasung Thaubalna lauthokibagi manungchanna committee asigi thaumi singna Thaubal Kiam Babu Bazar da February ki tang nipandagi National Highway number 102 da Imphal lomdagi pochai puduna lakpa gari sing check tawba hokhi kuki singna more da leiba state force singda thamliba athingba asi lauthoktriba phawba makhatana adumak leptana counter blockade chathagani haina counter blockade aduda saruk yakhiba committee asigi treasurer Khumanthem Inaucha amadi women wing gi secretary Pebam Indranina wafam kaya thamlakhi Kitang nipan ayok pung tariat tagi kogi apex body Meitei Community Joint Coordinating Committee Waithau da ginak yang sipai hauka loina kawal kano gi lairi ba punba apex body sina audio kogi more da laiba state force kangbu singda kogi narco terrorist kangbu singna kogi state force singda sana bangna ba kogi dukan da yon da pochai sing mayam sing se state force da piba yaroi haidana singba
ꯆꯪꯁꯜ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯊꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 1 ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯄꯨꯁꯟꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕꯁꯦ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯃꯛꯈꯤꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯖꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯗꯕꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ All Manipur United Clubs Organization Amuko gi mityang makhada Amuko gi Foundation de ga mari lenana Imphal East District United Clubs Organization gi saruk ama oiriba United Chingtam Clubs Association amadi Pangai Yangdong Youth Development Association ga punna sinduna anti-rabies vaccine program ama Yangdong Youth Development Association gi complex da District Veterinary Office Imphal East Porompat kalwinana ngarang pangthokre thauram asida hui amadi haudong singda anti-rabies vaccine kapthokre hairi thauramda District Veterinary Officer Dr. Deepa Devi Thangjam AEO Porompat L Basanta BFA Takhel Veterinary Hospital O Telhei Bamitei amadi attendance E Arif Khan na chingba mioi singa sarujaki hairi Ngasi Amuko gi Foundation de ga mari leinana khoi pita Pangai Club da aduga kenodi makha matuna upan gi bige makha da eduka da mari eduka ma de khoi district veterinary office Imphal East Porompat ka collaboration tawnaraga anti-rabies vaccination singa se kapthok chabani si kapthok chabasi khoi anti-rabies vaccine asi hui hodom amadi kanoda hui amadi hodom da ngawbadagi kannabadi kan asi regularly aina kapthokpiba pai aduna aigi motagi anti-rabies vaccination asi chahi rate ko tha hek sugar dagi dum kapthokpiba yare aigi kanoda haisaradi koi regularly aina anapa veterinary dispensary natragana veterinary hospital da chalaga dum regularly aina kapthokpiba lamdam sida leiriba jumda jokpa sanga sing asi gi narakpada oirakpa yawa khudong thiba sing adu gi engla Imphal East District United Club Organization na Pangai da leiriba youth organization asina magi campus asida maikai songi sasan sing ase idak matan tana kap thokpagi orang ama khak paikatsa Aroibada maruiba pau amukhanna All Assam Manipuri Students Union Amsugi Niputaruk Suba Foundation de Thauram Guwahati da Chinglem na pangthokre Nahamarup Kasargi Humbutra Nithoi Suba Mapok Thauram da Leiki Trabaluk ki founder singi mafam dai kai khumna zakre Chahi asigi umanglai haraubagi Thauram sing nongmagi oiba Thauram khakta pangthoklaga loisinba haina warep nakre Maitei Community Joint Coordination Committee na counter blockade chathaba hokre amasung Amuko gi midyang makhada anti-rabies vaccine kapaki thorom pangthokre Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare